Bakunzi ba televiziyo yacu, televiziyo yanyu ya FTV, muri kumwe na Jean-Luc Baldin, ndiko nashikiriza ibi biganiro vyanyu, ibiganiro vyacu uko musanzwe mubimenyereye kandi musanzwe mubizi. Uyu munsi twagendeye ahantu habaye surprise. Mimi jina langu Tulia Apolline. Maana yake niko mtoto wa mzee Nyongoro, mtoto kama mtoto wa 4. Sasa mimi kwa siku ya leo familia tunasherehekea siku kuu ya Bonane. Tukishatea siku kuu ya Bonane tunamfanya mzee, tunamtilia surprise. Hajui lakini tutamshitukizia ndani surprise kwa siku hii ya Bonane. Tunaona Mungu ametunemesha kuwa sisi wote tuko wazima katika familia. Ndiyo. Afu hii wazo nalileta ili wazo ili mandai siku kuu kama hii. Hii wazo sana sana kuna wajukuu, kuna watoto wajukuu waliambia wa mama zao na wa baba zao. Kwa hiyo hivi babu yetu wangali na sisi wote tuko tunapasha kufanya surprise na kufurahia fasi moja kuona hii 2020 inaenda tunafika mu 2021. Na wakati taona hii surprise mzee atafikiri yae mwegi simu liandaye sherehe ya sikukuu yake. Sasa ndio mtu aweze akajua juu iko mroho ya mtu mtu mwingine aweze akakifahamu. Tuko na wengine mere hapa, acha tumogeshe na yeye atuambie kitu gani kiko ndani yake. Na mimi nina furaha kubwa sana, mimi ni jirani mwema. Wakanijulisha kama wako na surprise, kwa gisi niko jirani mwema, niko na furaha mingi sana, nikaamua kuja kuwasaidia. Ya, unajua kupiga? Najua kupiga. Ulisomea wapi? Nafurahi sana. Kazi ya kupiga basi mtu anajifundisha ni nyumbani kuanza, ukingali mtoto unakuwa unafuata wazazi wakubwa na wasaidia. Ndio hivyo sasa baadaye unajua. Wapenzi watazamaji wa FTV, tunashukuru sana, tunamshukuru sana Mere. Hapa na mazao tuchekesha sana. Mere Kiana, usimone hivi. Mere uko nataka ngapi? Mimi niko na miaka 60 na hivi tunaingiza 63. Kuna miaka mingi, uko unachukua ngapi? Na wajukuu 16. Yeah. Daline ni mjukuu wako, mtoto wako? Ule ni mtoto wangu wa kwanza. Ni mtoto wako wa kwanza. Anaishi wapi? Hivi nadhani kwa Amerika hivi. Unaweza mwambia kitu? Mwambie sasa. Mama Bade, Daline, Mama Janine, nasema nakushukuru kwa kuona uko Amerika kila siku roho yako iko Bujumbura. Au kutusahau wazazi. Wazazi wako tunafurahi sana kwa kuwa kila siku unatusemesha, kila siku tunaongea. Kila siku cha hiyo tunafanya unakuwa uko katikati yacho. Ndio naweza kuambia kama tunafurahi sana.
urumva rero nkuko bimeze ubu twarishize hamwe umuryango wose turavuga kubera umunsi mukuru kira muntu abafite programme ziwiwe reka tuzogire itariki 3 kugira duhure twese ko turabahungu b'Umutama umwe n'abakobwa Umutama yitwa Ndinda Nyongoro urumva twaciye tuyorganize ko tushobora umunsi mukuru haje abona ka surprise ka muze nyene umva rero tuca tuyorganize ko tugira itariki 3 ku itariki imwe kira muntu abafite programme ziwe umva rero niyo twaciye tuyumvira ko tugira itariki 3 akaba ari uno munsi Umutama wacu Ndinda Nyongoro kugira abona busukuru biwe n'abana batazinanye neza ko n'umuntu afisa umuryango muremure bose bamenyane tu present abana tu present abuzukuru hanyuma umunsi mukuru ubandanye none ishaze kwabaza Umutama wacu urabona ko umunsi umwe wateguye umuryango wo kwa Ndinda Nyongoro ariko uravye mu Burundi iyo uwo mugenzo kera wari uhari cyangwa utanguye ubuvuba umugenzo nka twebwe oya ari abawugira si benshi ariko nka twebwe no bwa mbere rero tugira twashaka yuko nindi miryango ishobora kuboneraho kazorigira ibintu nk'ivyo cyo twe tushaka kugira kubera Umutama wacu abone abuzukuru biwe bose abone abakwe biwe bose se n'urubanza tushaka kugira umuryango duhure twese kugira twese tumenyane abana bamenyane abuzukuru bamenyane kugira nundi munsi nibazore bashihagurana mu barabara kubera kutamenyana urabone Bujumbura ari ama programme menshi uyaragendiye n'imiryango yaratatanye ari abari mu Kanyosha ari abari mu Ruziba ari abari mu Carama ari abari mu Maramvya ari abari mu Buterere umva rero twashaka kwaza duhure twese kugira abana bose bace bamenyana bazira kumenyana uno munsi bose hajya bahuye bacavuga ujya ni mwene wacu ujya ni muvyara wanje ujya ni musaza wanje ivyo nivyo twakeneye kugira ushimire cyane Umutama wacu yego asenti urakoze nawe kunshimira